Good morning, ma'am. Sound lakta ma'am habiru ko. Sound se ngasi se nong se fajan sure ngasai morning dagi ko. Sound jaram gadra jaram ko. Ko koi class join tawbirak pasing na kano se koi sound lai or lage do. Karam ta habiru ko. Ai Zerodha account open tawge. अदो कोइना ngasi bawda khoi class sida naina raiba topic singja sesu hando se koi first la Zerodha account se open tawige my 1411 kana gumba Zerodha gi account laitri ba singna ko account open tawse ko account open tawse ai khoi broker ko sub broker mi makha da open tawgadabne account se ko ado sub broker se ai samak su sub broker ne ko I su kitang help to bibo ina mayamna support to bibo ina I sub broker gi makha da Zerodha account open to bibo aduga Zerodha account se koina open to bu matam da sanga do documents na kai ke no haragati okay thank you ko thank you Suresh kant ko ngasi de koi mayam horen 9:15 gi matung dane ko koi market open to kan dai Google Meet ki link share to ke aduga Google Meet su koi changa live chat su to minase ko adu nong se am phajana sui banga si je nong phajana sui banga sai koi ki triple C ki class nga sai pung tare tare nipan mok to bu do koi sound di la e aduga picture phajana lagtre khotre haibagi to wi ko adu last dum ati kano de loisile sane loisile sum adu kita nungai dre do class lo dum ngasi tawgiba topic to repeat to bayai ko dum okay hoji phok da khoina tawrei se kai kai taw grage jeng si ko ma class te lae complete course ta ise andak se computer room da su khar focus taw bugi sigi course kano se siam sungam da leire ko losin lo stock market karino ko adei di ko gi से IPO करीनो स्टॉक डिविडेंड हरिबा मैम से कोई तौगरे लोइना को प्राइस की मूवमेंट प्राइस एक्शन स्टार्ट एंड स्टार्ट टाइप को बेसिक कैंडलस्टिक फॉर प्राइस कंपोनेंट्स तौगरे रिजेक्शन जोन को पिवट पॉइंट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिमांड एंड सप्लाई जोन सी मैम से तौगरे अदे को रिजेक्शन कैंडल द मॉर्निंग स्टार इवनिंग दोजी को इन्वर्टेड हैमर हैंगिंग पिन बार सिसिंग से को येंगरे को the dark cloud cover piercing line ko bullish and bearish engulfing tawgre harami su tawgre natra de ko master candle su tawgre ko RSI tawgre RSI divergence tawgre MACD divergence tawgre isi muku cloud indicator se sungarang na hana khui tawgre ko aduga CPR su tawgre ko ji basic ki oina ko koina stock market ta basic ki oina khang da baya da ba kano singse sidi sarakpa madi lo sile ko thank you Sujit basic ki oina koina khang da baya da ba stock market ki kano singse koi sarakpa ma lo sile ko do koina hoji yeng ba jai se kaino haira gadi sigi makha ta ba se koi derivative market sangsil lakti ni ba ko derivative market sangsin dring ngai se sida mayam koi practical ju tomina se practical kamaina tawgadage kamaina laigani kamaina zone gani hariba mayam se koi theory hana jingmina sing asi adugo horen market open tawrakanda to market open tawrakanda se koi kai doksiba direct market ta se bang su jingmina se yai ko myam adoi mayam dai gi request matang koi gi channel se mayam su hena khangaga kana gumba stock market haining ba mi kana gumba computer haining ba mi sing do magi manak su jong na ba ko subscribe to ba duga share to ba copy ganu ko friends sing da share to view ko ko na hari ba kanu sing se ayam mana khange ko sida lai se koi candlestick ki sat ne je khange to candlestick ki sat ne khange ai kanom da ga question na hangning ba sing sida comment section da dum type to biro ko ai answer dum pirakani ai ko ai kano se pop up thamasu yai ko jabade and pop up thamaro ge
pop-up point thamsira okay pop-up to system lays sida lays koi candlestick hai khangna gare na tha candlestick sida red color green color myam lai gare ado candlestick sigi amuk mayam punsil la kan da khogi candlestick ki chart hai ba su amuk su lai gare candlestick chart ko candlestick chart hai na su lai re hai liba candlestick chart se ko candlestick ki chart sida sa lising se candlestick ki chart ne candlestick chart se na kari ko da represent to bi no hai di market ki masai ki investor mayam na tawrei ba price ki action mayam da price ki action mayam se na market se move tawri ne hai bani ba market ki move tawri se kadom da move tawri bra mathak ta move tawri bra makha da move tawri bra hai ba kano se koi sigi candlestick ki chart se na koi da graphically represent to bi hai bani ba ko natra graphically represent to bi doita di candlestick se ne ba khoi na phajana khangna bu khona du se hai ba candlestick se ki matang da koi naina ba ya ba loina naina gare ko mamang da ado kana guma class ja hok deba sing jo video kana su jeng bio adu ga khoi gi si classes su amuk su hari repeat to rakhini ko adu naina ba ya ba de khoi loina naina gare naina ra matung su si si da khoi na sang si lai se khoi na si da kamai to ga lai gani kamai to zone gani sini lai la kan lak tu se ko how to buy and sell a stock share ne bulak tu se share market da sang adu de khoi na share market da sang ga stock ama sell to ba natra ga buy to ba haira ga di kaino laktu che aigi aina kada da salaga lai dino kada da salaga zone duino haibam lai imphal bazar da de kai da khoi gi salaga zone lai bu zone di yar roi ko aini stock ara kan de SBI su stock am ne hai hari be stock si dei chang silaga ai stock se lai gi zone ge haiba su yar roi ko adu de kada da tau dino ha kan da khoi stock broker haibam lai ba ko stock broker haibam ber se sida khoi sangaga lay zone bese taw stock broker sida sang khoi lay zone bese taw gani ko ado stock broker sida sang silaga ina lay zone ba taw ba hai bese sida stock broker se kadai da kamai chatin hagdi stock broker sida i fasta to stock broker sida khoi registration taw ba ma mathok tari stock broker se stock broker kyam jam na lay bano khoi de jing si ko stock broker list in India makhada le ko stock broker list in India sida jeng minasi sida sangsi laga koi just dan gi le re ko just dan sina kai no NSE India ko sebi gi da su le re ko chitargor se koi kai no ne ko sida ko gi IP ko IPO gumba yamna kano information pi ba du gumba sai ni sida jeng ba do na amada side any side amada sangsi la su ya gani ko ado hari bai India de stock brokers da kyam jam lei ge jingsi India de stock brokers ya du himati gyam lei gre hari bai stock broker mayam si gi marakta amada sangsil laga koi kari taw mathok dai ko account open taw mathok dai ba ko sile lai mayam si stock broker ngakani Zerodha Upstox Grow Angel 1 ko ICICI Direct 5 paise Kotak Security HDFC IIFL ko Motilal also kono se lai re Shiksher Khan lai re SBI Securities lai re Paytm Money su hojikti kano da yaw re ko hogi stock broker ro yaw re Exist ki direct lai re Choice Broking lai re Go ajit lai mani mai che Geojit ko Geojit ko Indian West ko mayam ma religion lai SMC Global lai Alliance Blue lai Alliance Blue se ada 20 rank te lai gere ko sumaina lai riba mayam se sigi hojik ki oina number 1 da se lise Zerodha ne ko mathang da Upstox ne growth yam thaja na growth yam high lai ko hojik ko du ari basigi kanu marak sida khoi sida Zerodha do account open ta to bu yai ko account di open loina mak to bu yai Upstox da se open to bu yai grow da se open to bu yai ko ado Zerodha se mayam Zerodha se da account open to biyo ha da se da Zerodha se da mayam account open to biyo Zerodha gi account open to na ba link se ko ai gi se da Zerodha account open link chumbra khang de yeng si kong tang se gi Zerodha account open to na ba link ni ko mayam hai ri ba kana se link se koi group to share to jera ke adu ga to pa mana hoji koi na ko live stream to ri ba koi gi video se sigi makha da su ngasai koi description da su gi link se pi jari ko ado hoji se koi ngasai gi sida leiba or zone ba
कमायने लेगनी कमायने जोनगनी हाइबसे जेंगमिनसे मरक से तौद्रिङैदा मयाम द क्वेश्चन अमता हंगजे होगे साउंड फजन लाइब्रा नत्रगा खोगी अदि अतोपा मना इमेज को खोगी स्क्रीन से फजन लाइब्रा लागतब्रा सिसु मयाम अमता हाइबिरो सुरजित रजनीकांत को साउंड से फजन लाइब्रा मैम अइना हंगिसे मैम ngasi नोंग फजन मरांग काइना सुइगो दुगिनि नोंग से फजन सुबनिना हेदे इसे को दुम लाए सुम द कनो द वीडियो द को ओके निवे दुम लागत्रे गदि लागत्रे हारो को मैम आई कंटिन्यू तौरगे को अदु ngasi को नसिदा कमायने लेदुना कमायने जोनदुना हाबि मतंग सिदा कोइना क्वेश्चन एगोम द लाखो जावे ओजाई से निफ्टी 50 दे लेबा यादे बैंक निफ्टी दे लेबा यादे करिगिनो हैन को निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी से इंडेक्स नि को मैम इंडेक्स है गदि करिनो है गदि इंडेक्स है गदि कोइना इंडेक्स से कोगी कनो नि को आई सिदा कनो म ओपन तौसता ड्राइंग तौनना बाइगी निफ्टी 50 से इंडेक्स ने इंडेक्स है गदि कोगी कंपनी मैम की लिस्ट यावबा ममंग द खोय हाइगरे को कंपनी मैम अमा खोगी रजिस्टर तौरई कदाइ दे सेबी द कंपनी मैम अमा रजिस्टर तौरई से रजिस्ट्रेशन तौरई बा कंपनी सिंग सिगी पुलअप ना हाइदि लिस्ट यावबा दुगुबै कनो दो खनि इंडेक्स हाइ खंगनै नत्रा हारिबे इंडेक्स तो दुगी ममिंग से खोगी एनएससी गी ओइना निफ्टी हाइ खंगनै निफ्टी याने लेरिबे एनएससी गी इंडेक्स सिगी सब इंडेक्स निफ्टी 50 याने सेमिको निफ्टी 50 हारिबा सब इंडेक्सेस की मनुंग द मुग यावरिसिना निफ्टी की मनुंग द रजिस्टर तौरैबा खोगी कंपनी मयाम से थाउजेंड्स कंपनी रजिस्टर तौरगा यावरिबा कनो सिदगी खोगी को ख्वाइदगी बेस्ट को ख्वाइदगी बेस्ट कनो से खोगी वन बेस्ट 50 कंपनी ने पुल्ला सेम हाइतार बेस्ट 50 कंपनी सिना पुल्ला सेम अदुगुंबा कनो ने को खोगी निफ्टी हाइसे को अदोसे के निफ्टी से कोई ट्रेड तब यारोय को मासे इंडेक्स ने हाइदे कदाइ तौगने को कोई डेरिवेटिव मार्केट है ना लाकदौरीबा डेरिवेटिव मार्केट से कोई स्टॉक तगी नत्रगे इंडेक्स तगी सी इंडेक्स ने को स्टॉक हारगना एसबीआई गुमसिनी को हारिबे एसबीआई सिदगी नत्रगे इंडेक्स सिदगी डेराइव तौथोगा सेमक डेरिवेटिव मार्केट से सिदा कोई चंगसिल लकांदा डेरिवेटिव मार्केट संगा मतुंग कोई निफ्टी 50 द नत्रगा बैंक निफ्टी द नत्रगा ना निफ्टी फाइनेंस तो कोई ट्रेड तब यागनी को मैम हारिबा मफम सिदा कोई ट्रेड तौगे हारिगे दे कोई कैदौगनी हाय कांदा कोई कनो तौदगदा का ओय हाना अदि डेरिवेटिव मार्केट करिनो हन खंग मथौ ताई डेरिवेटिव मार्केट करिनो खंग रिंगदा कोई द आईडी ट्रेडिंग अकाउंट को Zerodha की खंगदे करिगिन Upstox की खंगदे ट्रेडिंग अकाउंट से लैबसु मथौ ताई को एंगोम द ट्रेडिंग अकाउंट से लैत्रगदे ट्रेड तौबो यारोय को मैम सिम लैरे अदुगा अखोगी कनो सिम डेरिवेटिव मार्केट से करिनो खंगबसी खंगद्रिंगेगी ममांगदा डेरिवेटिव मार्केट से करिनो खंगद्रिंगे ममांगदा अइना मयामदगी पामिसिना करिनो हारगदी को अइना मयामदे पामिसे करिनो हारगदी खोगी कोई इसम समने स्टॉक अमदा खोना कमाइने लैदिनो कमाइने जोनदिनो स्टॉप लॉस हाइसिने कइनो स्टॉप लॉस कमाइने थमदिनो को टारगेट हाइसिने कइनो टारगेट द कमाइने थमदिनो को जीटीटी स्टॉप लॉस ने करिनो हारिबसिगी मयाम से कोई खंगमिनबा मथौ ताइबो हेको हारिबसे हुजे कोई थ्योरी ने जेंगमिनसे अदुगा 9:15 दगी को 9 दगी कोई मार्केट से रन तब हौरानी 9 दगी मार्केट तब कोई प्री ओपनिंग हौरानी नत्रा इंडियन की कोई मार्केट अवार्ड से मैम खंगमने नत्रा ये रिपीट तौरंगे इंडिया की कोई मार्केट की अवार्ड से लेसे करी करी नो हरगदी से सपोज को 9 दगी ना 9:15 बाउ से प्री ओपनिंग मार्केट नि हारिबे मतम से सेटलमेंट तौगनी लोइना को अदुगा मुक 9:15 दगी ना को 3:30 बाउ 3:30 बाउगी मतम से सिसिना कोइना नॉर्मल सेशन ने हारिबे मतम से को ट्रेड तौगनी को ट्रेड तौरगा के प्रॉफिट एंड लॉस बुक तौबो यागनी अदुगा 3:30 दगी अमुक को
3:30 दगिना 4 PM से सिबाउसिना मखोगी आफ्टर मार्केट है खंगनै को हाइरिबा शेड्यूल सिदा होजे कोई पुंग मापन तारा नि ngale di ko पुंग मापन तारा को मतम दा इगी सिगी चार्ट सटपा होगिरो प्राइस दि चेंज तौरकनी को निफ्टी 50 की को हाइदि इंडेक्स की प्राइस चेंज तौबा होरकनी को सुमाइने लै अदो सिदा कोइना आइगी सिगी जेरोदा अकाउंट से लैरे खलसी जेरोदा अकाउंट से होजी ओपन तौरे आई लॉगिन तौरगा ओपन तौरे को जेरोदा अकाउंट से लॉगिन तौरगा ओपन तौर मतुंग सिदा असाइना जेरोदा अकाउंट से चंगसिलगा इना आइगी स्टॉक अमन लैगे नत्रगा जोनगे हारको मतमदा को फर्स्ट टाइम येंग दिस आइगी वॉच लिस्ट साइन सिदा लैरे को वॉच लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 वॉच लिस्ट 7 बौ पीरी हारि बसिगी वॉच लिस्ट सिंगसे सिदा आइगी आइने लैगे दरिबे स्टॉक जोन गदरिबे स्टॉक सिंगसे ऐड तौसिनबा मथौ ताइब को आइना आइगी वॉच लिस्ट सिदा आइगी स्टॉक अम ऐड तौगे हारगदि से सपोज आइगी स्टॉक से टाटा मोटर्स ने खलसी अदि सिदा कोगी सर्च इन पीरी को सर्च है लैरिबसिगी सर्च बार से चंगसिलगा कोइना टाटा मोटर्स है इबा मतमदा को टाटा मोटर्स है इ कानसे थोरे टाटा मोटर्स दा नि थोरे अमने एनएससी गी अमने बीएससी गी को स्टॉक एदि स्टॉक एक्सचेंज अनि दो टाटा हाइदि सिदा अनि थोरे से कगिनो हाइदि टाटा मोटर्स से एनएससी दा सु बीएससी दा सु मासे रजिस्टर तौइ हाइबनि को मयाम अमा खतंग दा रजिस्टर तौदे एनएससी दा सु बीएससी दा सु अनि मक्ता रजिस्टर तौए नंगना हारिबा मार्केट ngसागी एक्सचेंज अनि सिगी मरकता अमदा संगसिल कांदा टाटा मोटर्स से बाय एंड सेल तौबो यागनि हाइबदि मींस अखोगी लोन दा हारिगदे ट्रेड तौबो यागनि हाइबा ट्रेड आइदि बाय एंड सेल दुनि नजा अदो टाटा मोटर्स से इना एनएससी गी से एड तौसिले खलसी प्लस ता हापसिन बिरो को सिदा थोरे टाटा मोटर्स हारि बसिगी टाटा मोटर्स से आइना हापसिले से काइदनो फर्स्ट आइगी वॉच लिस्ट को फर्स्ट आइगी वॉच लिस्ट ता हापसिलेबा मतुंगदा टाटा मोटर्स से आइना बाय तौगे हारगदि सिदा माउस ओवर तौबियो माउस ओवर तौर मतुंगदा खोगी को बी लाइसिना बाय नि एस लाइसिना सेल को टाटा मोटर्स से मागी चार्ट होजी मार्केट की मोंग कमाइन चलिगे जेंगे खलगदि सिदा चार्ट सिदा क्लिक तौबियो को चार्ट सिदा क्लिक तौर कांदा टाटा मोटर्स माने लाय टाटा मोटर्स की होजी ओरिबा मागी चार्ट की फिबम नि सिसे को मार्केट से हम वांगना कारुरे हाइधरगा सिदा लैरे होजिसु मासे इंखलके तौबा मतम सिदा कोगी टेक्निकल एनालिसिस कोई टेक्निकल एनालिसिस तौदरी को मैम खर खदी तौरे हम तौदरी हारिबा टेक्निकल एनालिसिस की मतुंग इन जेंगे कांदा मासे सिदा माने 11 नम पीरगा लैरिबा सिगी 11 से सिदा पीरिबा 11 से मासे थुगाइबा ngमदरी से थुगाइरगदि कारके हाइदुनि कारगसु सिदा भोल्यूम मचौबा म लैयमुसु हाइदुनि मसि को दना टाटा मोटर्स से मथलोम का खलकपदा खरा वातक न तौगदौरी को हेरिबा सुम कंडीशन से कोई खंगनबा होनगदबने अदुगा टाटा मोटर्स से ओके टाटा मोटर्स से सिदा संगसिलगा बाय तौबा यागनी अदो सिदागी हाइदगी दुबो माले मखारोमदा हाइदगी दुबो माले बदोइता दे आइने एंट्री तौबो मतमदा बाय तौरगे एंट्री तौबो याय नटगा सेल तौरगे एंट्री तौबो सुय आई सिदा सेल तौरगा एंट्री तौसिनबसु याय को ओ मैम मिनट अंक त लोगे को हारो ओके को अदो हजु पुंग मापन तागदौरे सिगी अखोय प्री ओपनिंग सु सुमपुन जेंगमिनरसि को मैम प्री ओपनिंग सु पुन जेंगमिनसि पुंग मापन तागदौरे अदो सिदा मु खोयना जेंगबा कि मार्केट डेप 5 हम सु लैरिबा मार्केट के डेप से दना खोयना करी जेंगना सिदा क्लिक तब मतम प्री ओपनिंग होगरे गे सेटलमेंट लाइसे टाटा मोटर्स की जेंगो टाटा मोटर्स की सिदा यूजिक मागी सेटलमेंट होगरे को टाटा मोटर्स की सो टाटा मोटर्स की सेटलमेंट सिदा ngसागी ngaranggi आइदि आफ्टर मार्केट 3:30 रेना 4 बागी मनुंग द ऑर्डर तौरंबा मयाम दो अदुनि सिदा सेटलमेंट पिरक तुसे को BID bid तौबाइदि अखोना पोट अमा आइदि लैनबा मतम द बिडिंग तौनबदो बिडिंग तौबगा हाइबदो अदुनि को सि बिड से आई लुपा सिदा लौगे आई सिदा लौगे हन तौनबदोने ऑफर सिन आई सिदा जोन गे सिदा जोन गे हाइबदो सिदा लैगे हाइदुनि मार्केट के डिप सिदा खोइन खंगदुसे को अदुना ऑफर तौरेबा मी सिना खोना सेलर हारा खंगलै अदुगा बिडिंग तौरेबा मी सिना खोना
buyer hai khangnai ko okay nifty biga nifty ga khenaba nifty bank ga nifty ga khenaba ko ai hai jara ke utam ko aduga sujat kina hangi se kaino sir index ta investment tawna ba long term gi kamaina tawni Suzuki question se lai ko khone derivative market ta ro kan ko index ta invest taw ga hare gadi ko khona magi contract ke period am lai ko he ko derivative market tam kan na jingse Suzuki oina ko aduga utam gi nam hangi se equity low risk or zero risk tak piro hai sisu ko jingmina se first ni nifty bank ga duga nifty ga ani sigi khena ai harke isam chame ko yamna nifty bank haragadi first nifty 50 yengo nifty 50 haragadi ko gi nifty de register tawraga leiba company mayam leidi se sigi ne kwai da gi top 50 company ko top 50 ade kwai da gi performance kwai da gi fajaba top 50 company yaw gani ba thousands company si de gi select to kholaga de akoi gi school da su yengsi school da ko na class 9 10 tamako matam da koi students 100 200 300 tamako si matung da rank 1 2 3 4 rank 10 rank 50 khalle ba natra kari gi no moi de hema moi performance de hena fajaba ni ba hena afa student oi ba gi natra adain tawraga hai riba company thousands company leide se nifty 50 gi manung da nifty gi manung da ko nifty gi khogi NSE India gi manung de leiriba company mayam si de khwai de best performance oba khwai de phaba company 50 company na pullaga semba adugumba index ni ko aduna khona nifty 50 hare khangnare bank nifty sina kaino hagadi bank nifty sina khona khangi se kaino haragadi India gi manung de leiriba bank mayam leiri se sidagi top 10 hanadi top 12 bank na pullaga sema mi bank nifty si ko hojikti top 10 bank na sem gare ko haidi city bank ka khogi yes bank kai ka se lok thok khare ba ko yani ko kala utam sai na gi bank nifty bank khena ani mak se khogi sub index count ni ko sida ko ne direct oina trade to ya de magi derivative segment de sanga ko khoi trade to gani ani se gi difference na bank nifty da top 50 company yauri aduga nifty bank da khogi India ki oina top bank or riba khwai de best performance of bank tara na pulaga nifty bank se sembani hoji ki oina ko ado hariba nifty bank de yauriba bank tara se nifty bank de yauriba bank tara se su loina mak kano se yauriba khogi kano manung sida khogi nifty 50 manung sida ko aduna sida kitang amaga depend tawnaba masu yauri ko haidi akoi nifty 50 da leiriba company 50 se sigi manung sida bank nifty da leiriba company tara si su pulap yauriba si 50 si manung sida ko aduna kai doge kanda bank nifty da leiriba company tara sina down da lakpa matam da ne nifty 50 da su effect la lakpa yai lakani ko chawgraba company tara karam company no hape sara ko maming khatang tabada ICICI bank HDFC bank ko ade se SBI bank ahum sidang gi maming tabada dum yaraba company ngantane hariba ahum sina down lakpada di sida dum effect tawe nifty 50 da ko sane harigadi ko hojiki aina hariba keno sina oigani ko aduga mathang da khoi kana de jengche sida musang asi Tata Motors kamai tawriba jengche ko koina market ki up and down se nifty 50 na up salak pai se nifty 50 de leiriba company mayam sina mathaklom da kakhalak pagi up fly ni ko nifty 50 de leiriba company mayam sina makharam da sing dharak pane average oina makharam da kuma de down lag tuini ade yamna nungai ba kanom su lai khogi SGX sai ba ko SGX Singapore nifty ko Singapore nifty si India nifty ga yamna mari leini kamaina leini no khangde country tonga le adubu mayamna Singapore nifty hekbe yeng ko Singapore nifty da hojik lai se ngasi se Singapore nifty da 9.5 plus lai bo hojik se ko the magi hojik lai riba high low ko hojik lai se 16627 ni ko 16627 143 ko horen nifty si su ngasagi Singapore nifty na hojik green de lai se sumaina ngasi se nifty 50 su green do open tawrakani haibagi thajeba che India gi investor khuding maki mind de lai kai gadi Singapore nifty de green lai haiba atopa khangde
सिमा लेरसि अदो ngasa ko Tata Motors laga ma gisigi market ki in depth jengba sida ko market ki depth jengba sigi lakre market ki depth se koi jengba matamda se bid hare kanda bidding ki kano ma leire som ne sina buyer ne hare buyer sing sina lai ge hai demand tawribune aduga seller sing sina zone ge hai ni seller na zone ge se 409 ne buyer ne lai ge hai sina 500 ko adudi ani ki demand se jemu ko kamai taw ge mana bid se 500 ni order na kano ne 4 ne the quantity na 78 quantity se mana 500 te lai ge hai le so the offer pd sina 4409 ko adi sida zone ge hai ba 470 the zone ge hai ba ne na hong adra du de ko port se zone je ge hai ba se hong e lai ge hai sina tang e bo jik si adu di market se mathalom na kar khya ba gi chance ma lai bra lai ko horen yeng asi sigi kano se koi open tor ko matam da adu hoji gi pre ngarang gi kano do hoji pre open ne lai se ngarang gi market to gi settlement pi bani ko aduna sis the lai sina total demand hoji lai se 1,81,000 ne total supply do hoji lai se 4 sis ne depth jeng se ade de ko na khang bada yamna important oiba ko anouba ngang singi yamna khang bada important oiba ngasi gi market kadai do open tawba ngasi gi market high kadai bo oiba low na kadai de leiba previous ki